Wah, kamu pegang-pegang deh nih tangan nih abang tuh kasih tahu nih. Yo, ini awas deh, abang nih mau masuk deh, angkat deh, ribet deh. Abang nih mau angkat deh, mau masuk deh. Oh, abang mau ke dalam tuh. Nanti kamu joget-joget deh, nih abang di dalam tuh deh. Asik. Iya bang. Wah, asik nih. Aduh. Wah, salah bang. Waduh. Ayo deh, joget-joget deh. Asik tuh. Joget-joget. Ayo. Si abang, turun kamu. Aduh, nih ayo joget nih. Nih, abang nih ayo nih joget nih tuh. Asik goyang. Asik goyang tuh ya. Asik joget. Ayo. Ya, asik kan goyangnya tuh ya. Seru dah. Ayo terus joget bang, ya bang lo. Abang kemana? Nih bang nih, madep kemana nih? Tuh, aduh, Alisa. Tuh, gebuk tuh dia. Waduh. Wah. Goyang-goyang ini, waduh, pusing. Ayo terus, ayo Alisa, ayo balik, yuk. Ayo balik, Alisa, yuk. Tuh bang, begini bang, tuh bang, asik bang, joget bang, yuk, tuh bang, abang tuh, mengutan tuh, Alisa, Alisa, jangan dekat abang, ntar, waduh, kesenggol jatuh, ntar, waduh, kotor kaki dari larinya, aduh, ayo, waduh, goyang lagi tuh, abang tuh, ya, ayo, abang, joget, cium, ya sayang, Alisa, ayo, abang, wah, udah monyong deh tuh, ayo, nih, tuh, waduh, bagus tuh, Alisa tuh, joget terus ya, waduh, abang seneng nih ya, kita main ondel-ondel ya, nih abang tuh, yuk, main lagi sih, ding, yuk. Alisa, ayo, turun Alisa. Aduh, mau dibawa kamu. Nggak usah, kamu keribat nih. Jauh dari abang. Jauh dari abang. Ya, tuh abang joget lagi tuh. Ya, ada bang, joget bang. Yo, ayo Alisa, sini ya, joget. Kejar. Ayo kejar abang. Ayo bang, kejar bang. Waduh, abang takut kejar kacir ya. Iya, lari. Alisa, waduh, masih abang lo ngejar. Aduh, tar dulu. Nah, di sini lagi nih kita. Ya, seneng nih hatinya abang ya. Yuk, kita goyang dah. Asik. Alisa. Abang mau pergi dulu. Ya, Alisa.